ukuboko kukugaburira kuba gushobora no kugushonjesha. Uyu mugani wa kera w'Abanyafrika werekana umukino ugoye kandi urimo ingaruka nyinshi ibihugu bya Afrika bimaze igihe kinini bikina. Ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025, ijoro rigeze rwagati Ouagadougou muri Burkina Faso, abagabo bitwaje intwaro basatira ingoro y'umukuru w'igihugu Capitaine Ibrahim Traoré. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ririmo riraba. Ibihugu bikomeye by'amahanga bivuga ko byari bitegereje ko Capitaine Ibrahim Traoré ahirima nk'uko abandi bayobozi benshi b'Abanyafrika bahirimye ku butegetsi. Gusa izuba ryagiye kurasa, ibintu byamaze guhinduka. Ku binyamakuru byinshi byo muri Burkina Faso, abari bateguye umugambi ntabwo bari bagiye guhirika Capitaine Ibrahim Traoré gusa, ahubwo bari bagiye gukora impinduka izajegeza ubutegetsi bwa gisirikari butari ubwa Burkina Faso gusa. Uko kugerageza guhirika ubutegetsi byabaye ejo bundi muri Burkina Faso byahinduye cyane iki gihugu gikize kuri zahabu ariko gikennye cyane ku ntwaro. Ndavuga ko byagihinduye bitewe nuko ingamba zafashwe nyuma y'iyi kudeta yapfubye ni ingamba zirimo guhindura iki gihugu by'umwihariko mu rwego rw'umutekano. Kandi iki gikorwa cyatumye Perezida Capitaine Ibrahim Traoré arushaho kumenyekana cyane ku mugabane wa Afrika, ku buryo hari abateguye imyigaragambyo yo kumushyigikira, ndetse ku mbuga nkoranyambaga benshi batangira kuvuga ko Uburayi na Amerika bakwiye kwitondera Capitaine Ibrahim Traoré kubera ko niyicwa ngo bizaba bigaragara ko ari bo bamuhitanye. Ubundi abavuga ko Uburayi na Amerika bashaka gukuraho Capitaine Traoré babikura he? Umwe mu banyapolitike bakomeye ku mugabane wa Afrika uzwi cyane kuko utavuga neza Uburayi na Amerika ni umuyobozi w'ishyaka Economic Freedom Fighters EFF ryo muri Afrika y'Epfo, Bwana Julius Malema. Nyuma y'iki gitero cyo mu byumweru bibiri bishize, Julius Malema yavuze imbwirwaruhame ikomeye avuga ko Capitaine Ibrahim Traoré naramuka apfuye mu mugabane wa Afrika uzaba ubonye indi nkovu ikomeye cyane. Urwango rwa Burkina Faso n'ibihugu by'Uburayi na Amerika rukomoka he? Tekereza agace k'iwanyu kaba yari agace gahora mu mutekano muke, abasirikare bakarinda bafite ubutwari bwo kurwana ariko bakaba nta masasu bafite. Inshuro nyinshi intwaro nta masasu ziba zifite, bityo abayobozi b'aka gace k'iwanyu bagahora bajya gusaba imidugudu cyangwa se ibice muturanye kubaha intwaro cyangwa kubatiza. Ikibazo nuko igihe ubufasha buhagerera, abaterabwoba cyangwa se abagizi ba nabi baba bamaze gukora mabi banigendeye, agace k'iwanyu kagasigara kagurumana mu marira. Ibi mvuze ntabwo ari igitekerezo cyangwa se inkuru mpimbano. Ibi byose niko byari bimeze mu gihugu cya Burkina Faso. Ni ikibazo gikomeye gifatwa nk'icy'ubujiji cyangwa se ubupfapfa, kubera ko Burkina Faso ni igihugu gikize kuri zahabu ariko cyabayeho igihe kinini gisaba inkunga y'amasasu. Mbere yuko abaterabwoba bafata ibice byinshi by'igihugu, abasirikare ba Burkina Faso bategerezaga ibyumweru kugira ngo babone amasasu n'ibindi byose bakenera mu kurinda igihugu no kurwana. Umuyobozi umwe mu ngabo za Burkina Faso yigeze kuvuga ko rimwe na rimwe bageragezaga gutira intwaro ziturutse muri Niger mu gihe abaturage babaga bakiri bazima babategereje ngo babatabare. Nyuma yuko Capitaine Ibrahim Traoré afashe ubutegetsi mu kwezi kwa 9 mu 2022, Ubufaransa ntabwo bwahagaritse gusa kugurisha intwaro kuri Burkina Faso binyuze mu masezerano bari bafitanye, ahubwo bwanagize uruhare mu kubuza n'ibindi bihugu kugurisha intwaro kuri Burkina Faso. Ibi byarakaje cyane ubuyobozi bushya bwa gisirikare butegeka Burkina Faso uyu munsi. Uyu muyobozi mu ngabo za Burkina Faso yavuze ko basabaga Ubufaransa kubagurisha intwaro, ariko Ubufaransa bwo bukababwira ko butabagurisha intwaro ahubwo ko bwiteguye kubagurisha amapingu n'imyambaro ya gisirikare. Nyamara bubizi neza ko Burkina Faso yibasiwe n'abaterabwoba bafite intwaro ziremereye. Hari ibimenyetso byinshi byagaragaye bigaragaza ko Ubufaransa bwabangamiye cyane ubushobozi bwa Burkina Faso bwo kubona intwaro. Bivugwa ko Ubufaransa bwagiye bubangamira isoko ry'intwaro kuri Burkina Faso, n'intwaro Burkina Faso yagombaga kugura ahandi ntizibone. Burkina Faso yahuye n'ibibazo bikomeye by'iterabwoba kuva mu 2015. Ubufaransa bwashyize ingabo zabwo muri Sahel muri operation bise Barkhane ngo zifashe kurwanya abaterabwoba. Gusa abaturage ba Burkina Faso bashinje ingabo z'Ubufaransa kudakemura icyo kibazo cy'iterabwoba, ahubwo abafaransa ngo bakomeje kucyongera
bamwe bagashinja Ubufaransa gushyigikira rwihishwa imitwe y'iterabwoba kugira ngo Ubufaransa bubone impamvu yo kugumisha ingabo zabwo muri kariya karere gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Abaturage benshi ba Burkina Faso, cyane cyane urubyiruko, bashinja Ubufaransa gukomeza kwivanga mu miyoborere y'igihugu. Bafata Ubufaransa nk'uruhande ruhora rushyigikira ubutegetsi bwa gisirikare cyangwa se ubutegetsi budashyigikiwe n'abaturage, kugira ngo abategetsi babe intumwa ku nyungu z'Ubufaransa muri Afurika. Muri make, barega Ubufaransa kuba buri inyuma ihirikwa rya bamwe mu bayobozi ndetse no kudahagarika ibitero by'iterabwoba. Ibi ni bike muri byinshi bituma bashinja Ubufaransa kuba inyuma y'umugambi wari ugiye guhirika Ibrahim Traoré ku butegetsi ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka. Kuri iyo tariki, Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso, Mahamadou Sana, nibwo yatangaje byose kuri televiziyo. Dore uko bivugwa byagenze. Abasirikare bayobowe na Komanda Joanna Campoweri ngo bari bateguye kugaba igitero ku ngoro y'umukuru w'igihugu mu mujyi wa Ouagadougou, mu gihe abaterabwoba bari kugaba ibitero bihuza imbaraga mu gihugu hose. Gusa ibintu byabagendekeye nabi cyane. Serivisi z'ubutasi za Burkina Faso ngo zashoboye kumviriza ubutumwa hagati y'abagambanyi n'abayobozi b'abaterabwoba. Nyuma yo kumenya iyo migambi, byagaragaye ko ibikorwa byari kuva Abidjan muri Côte d'Ivoire, kandi ibimenyetso ngo byerekana ko uwari perezida mbere ya Traoré, ariwe Lieutenant Colonel Henri Sandaogo Damiba, ngo yaba yarabifitemo uruhare. Uyu niwe muntu Traoré yahiritse ku butegetsi mu 2022. Inyuma yabo hari inyungu z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, byemezwa ko ibyo bihugu bifite inyota yo kongera gufata Burkina Faso isa niyamaze kubyigobotora. Kubera ko Traoré akimara gufata ubutegetsi yahise asesa amasezerano igihugu cye cyari gifitanye n'ibihugu biri mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu Burayi, aho gatangira kwikoranira n'Uburusiya n'Ubushinwa. Mu bihugu byinshi bya Afurika, iyi nkuru nk'iyi irangiye, guverinoma ikagwa, hashyirwaho ubutegetsi bushyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kandi ubusahuzi bw'umutungo kamere bugakomeza. Gusa kuri Traoré siko byagenze. Yahinduye iki gitero umuriro wacaniye impinduramatwara nshya y'igisirikare muri Afurika. Hashize iminsi 3 gusa nyuma y'igitero, Traoré yagaragaye imbere y'ibihumbi by'abantu ahitwa Bobo Dioulasso, maze avuga amagambo akomeye nk'ayamenyereweho yo kwamagana ibihugu by'Uburayi na Amerika. Igihugu gikora imbunda ntabwo kizigera gisabiriza amasasu, niko yavuze. Mu kubuza abagerageje kumugambanira kugera ku ntego, yihutishije ishyirwa mu bikorwa ry'impinduka ikomeye mu mateka y'igisirikare muri Afurika. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, Traoré yari yatangije imirimo yo kubaka uruganda rwa mbere rw'ingabo za Burkina Faso, ahereye ku gukora imyenda ya gisirikare. Nyuma y'iki gitero, iyi ntego yahise yihutisha ibikorwa by'uru ruganda. Rimwe na rimwe, iyo ufite ikibazo, bishobora kukugirira akamaro, bigufasha kureba uburyo wabikemura. Niyo magambo ya Capitaine Traoré. Niyo mpamvu mu isi y'ubucuruzi, niba utaratsinze cyangwa se utaragerageje ngo utsindwe, ntabwo ushobora gutanga inama zifatika ku muntu ugiye gutangira. Ugomba kuba umuntu wagerageje agatsindwa, akagerageza bwa kabiri agatsindwa, akagerageza bwa gatatu agatsindwa. Bityo rero, tuzi ko amakosa atari mabi cyane, ahubwo abera umuntu amasomo amufasha kongera kubaka ibintu neza. Uku kugerageza guhirika ubutegetsi muri Burkina Faso byabaye ejo bundi. Byabaye mu gihe umuyobozi w'umutwe w'ingabo za Amerika zikorera muri Afurika, General Michael Langley, yaraherutse kubwira Sena y'igihugu cye ko Perezida Traoré Ibrahim ari ikibazo gikomeye ku gihugu cye no ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kubera ko akoresha umutungo kamere w'igihugu cye mu nyungu zigamije kumufasha kuguma ku butegetsi. Bitewe n'amagambo Capitaine Traoré asanzwe avuga ku Burayi na Amerika, iri geragezwa rya kudeta y'ejo bundi ryahise rituma abantu batekereza ko Burayi na Amerika aribo bashaka kumwivugana. Bityo imyigaragambyo iratangira, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku itariki ya 30 mu kwezi kwa kane hateganijwe imyigaragambyo muri Burkina Faso igamije kwamagana uruhare rw'abanyaburayi mu guhungabanya igihugu cyabo. Umunyapolitike w'umunyafrika y'Epfo uyobora ishyaka rya Economic Freedom Fighters EFF, Bwana Julius Malema, nawe ntiyatanzwe mu bahise bavuga imbwirwaruhame zo kwamagana abanyaburayi n'abanyamerika.
ni imbwirwaruhame bivugwa ko yari igamije guha gasopo abanyaburayi n'abanyamerika ngo ntibazice Kapiteni Traore. Ati ntabwo tugomba na rimwe kwemera ko Afurika y'Epfo ikandamizwa n'ibihugu by'abakoloni. Amerika ntabwo igomba kudutekerereza icyo tugomba gukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kurakazwa no gukumirwa ku mitungo ya Burkina Faso. Ntabwo zigomba kudutegeka. Dushyigikiye Kapiteni Traore. Turamushyigikiye kubera ko tuzi ko Traore aharanira ubumwe bwa Afurika. Turi Traore kandi Traore ni twebwe twese. Naramuka yishwe muzamenye ko bazaba bateje indi nkovu ku mugabane wa Afurika. Tugomba kumurwanira nk'uko turwanira ubumwe bwa Afurika. Tugomba no gushyigikira ibihugu nk'Ubushinwa kubera ko bwatinyutse kwigomeka kuri Amerika bukayibwira ngo igikuzimu, kubera ko Amerika ntabwo yumva neza imikorere y'imisoro n'amahoro. Donald Trump ni umwanzi w'ubwe ndetse akaba n'umwanzi wacu, kandi agomba kumenya ko EFF itamutinya. EFF ntabwo yatinya Israel. EFF ntiyatinya Maroc. EFF ntiyatinya ibihugu by'abakoloni. EFF ihagaze ku ruhande rw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage ba Sudani n'abaturage ba Saharawi. Nta bwigenge dufite muri Afurika y'Epfo igihe cyose abaturage ba Palestine bagikandamizwa n'ubugizi bwa nabi bwa Israel. Twese tugomba kuvuga tuti guhera ku ruzi kugera ku nyanja Palestine izabohoka, kubera ko tuzi ko ubufatanye mpuzamahanga aribwo bwadufashije. Natwe tugomba gushyigikira abakandamijwe. Iyo dushyigikiye abarenganywa ku isi nabo barabohoka. Nimuhaguruke tuvuge ko tutazigera na rimwe twumva dufite ubwisanzure igihe abaturage ba Palestine batarabohoka. Ntabwo dutinya ibihano. Abantu bapfiriye i Madola muri Mozambique kubera ubwisanzure bwacu. Abantu bapfiriye muri Lesotho kubera ubwisanzure bwacu. Abantu bapfiriye i Wankisporiro muri Zimbabwe barwana ku bwigenge bwacu. Nitwemere ko abari badushyigikiye mu bihe bikomeye basigara inyuma bakandamijwe n'abanzi, natwe tukagenda ku ruhande rw'abanzi. Turi Palestine, kandi Palestine na Afurika y'Epfo. Tuzahangana n'ironda bwoko n'ironda ruhu uko dushoboye kose kugira ngo Afurika ihuze, ibone ifaranga rimwe, igire igisirikare kimwe, igire perezida umwe. Uyu mugabane ntabwo uzaba umugabane wuzuye igihe cyose ugihungabanywa no kwitandukanya. Ni gute igihugu nka Lesotho cyakwitwa igihugu gifite abaturage bake cyane? Ni gute Lesotho, Swaziland cyangwa se Botswana byashobora kuganira n'Ubushinwa nk'ibihugu, kandi Ubushinwa aribwo bufite igice kinini cy'abaturage b'isi? Tugomba kwishyira hamwe nk'umugabane umwe. Duhagurukira isi yose nka Afurika imwe. Tunabambura ubutaka bwa Afurika, dukoresha umutungo kamere wacu mu nyungu za Afurika. Bavandimwe, ntabwo tugomba gutinya ibyo bashobora kudukorera. Bakuye Winnie Mandela i Brantford. Niba duheza muri Amerika ntacyo bitwaye. Donald Trump nabe muri Amerika ye, ariko uyu mugabane wa Afurika wo ni uwacu. Ntabwo dukwiye ko abagabo bagira ubwoba. Tugomba guhaguruka tukarwanya ubukoloni bwa Amerika. Tugomba kwanga ubuswa bwa Amerika. Tugomba kutabatinya. Amerika ni umwanzi w'iterambere ry'isi. EFF igomba kuyobora urugamba rwo kubohora Afurika. Elon Musk ntazigera akorera ubucuruzi hano muri Afurika y'Epfo adatanze 30% ku baturage ba hano. Nta muntu ugomba kuza gukora ubucuruzi hano mu gihugu cyacu abaturage bacu batabigizemo uruhare. Nta muntu ugomba kuzana ubucuruzi imasiru atitaye ku baturage baho. Abaturage ba Magong, abaturage ba Free State bagomba kungukira muri ibyo bikorwa. Iyo hubakwa umuhanda, umuyobozi wa EFF ku rwego rw'ishami agomba kubaza ati n'abaturage bangahe baho mwahaye akazi. Niba bari bake, tugomba guhagarika uwo mushinga. Dufite ikibazo gikomeye cy'ubushomeri. Urubyiruko rwa Afurika y'Epfo rwinshi rwacitse intege mu gushaka akazi. Aya magambo ya Julius Malema yibanze cyane kuri Afurika y'Epfo, ariko yamaze n'umwanya avuga kuri Ibrahim Traore, avuga ko Amerika n'Uburayi bashaka kumwica. Ku myaka 37 y'amavuko, Kapiteni Ibrahim Traore uyobora Burkina Faso niwe mukuru w'igihugu kiri muto kurusha abandi bose ku isi.
ibintu bihabanye cyane n'imyaka iri ku rugero rusanzwe rw'abategetsi muri Afurika. Impuzandengo y'imyaka y'abategetsi muri Afurika ni 63 y'amavuko. Captain Traoré yafashe ubutegetsi mu kwezi kwa 9 mu 2022 nyuma yo guhirika Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba nawe wari warahiritse President Roch Marc Christian Kabore mu ntangiriro z'uwo mwaka. Ubutegetsi bwa gisirikare muri iki gihugu cya Burkina Faso ntabwo bworohewe nk'ubutegetsi bwa gisivile. Mu byumweru bibiri bishize, iyi leta ya gisirikare iyobowe na Captain Traoré yongeye kugeragezwa mu kindi gikorwa cyo gushaka guhirikwa. Ni kimwe muri byinshi bimaze kuba kuva Traoré yajya ku butegetsi. Kuva Captain Ibrahim Traoré yafata ubutegetsi mu kwezi kwa 9 mu 2022 hamaze kubaho ibikorwa bitatu byo kugerageza kumuhirika. Aha ndavuga bya bikorwa bibahakana baho kurasana hagati y'abasirikare ba leta n'abagerageje guhirika ubutegetsi. Ibi bikorwa byose byagaragaje urwego Captain Traoré akunzweho n'Abanyafurika ndetse n'umubare utari muto w'abaturage b'igihugu cye, ariko nanone byagaragaje ko adakunzwe cyangwa se ko atari inshuti y'Abanyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki? Ko amaze imyaka 2 n'igice ku butegetsi akaba nta bikorwa by'iterambere bihambaye arakorera igihugu cye, ko ari umusirikare muto utanabimazemo imyaka myinshi ngo abafite ibigwi bihambaye. Ni ibiki yakoze bituma agarukaho cyane kugera ubwo kugerageza kumuhirika bivugwa mu bitangazamakuru by'isi yose, Abanyafurika batandukanye bakandika ku mbuga nkoranyambaga ko yari umukuru w'igihugu ukwiye kurindwa? Ni iki gituma abaturage baba Abanyaburkina Faso ndetse n'abo mu bindi bihugu bya Afurika bakunda Captain Ibrahim Traoré? Nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru muri Burkina Faso, bamwe mu bashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri iki gihugu bateganyije urugendo mu rwego rwo gushyigikira Captain Ibrahim Traoré. Ibi bibaye hashize iminsi mike hafashwe abasirikare bakuru bakekwaho kuba barateguye kudeta yaburijwemo mu byumweru 2 bishize. Ihuriro ryiswe Coordination Nationale de la Veille Citoyenne rigizwe n'imiryango ya société civile ishyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare yahamagariye Abanyaburkina Faso bose kuzitabira ari benshi igikorwa cyo kwerekana inkunga kuri Captain Ibrahim Traoré. Ibi byatangajwe mu kiganiro bagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru AIB. Ghislain Dabire ni umuvugizi w'iri huriro yaragize ati iterabwoba ntabwo rikibacaho. Uwashaka kugera kuri President Ibrahim Traoré yabanza kunyura ku baturage ba Burkina Faso. Ibi kwari ukugaragaza ko Captain Traoré akunzwe na rubanda. Iyi myigaragambyo yo gushyigikira ubutegetsi bwa gisirikare yiteguwe nyuma y'iminsi mike hafashwe abasirikare bakuru ndetse n'abasirikare bato bagera ku 10 bakekwaho kugerageza guhirika ubutegetsi. Nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Umutekano ya Burkina Faso, abayoboye umugambi bakekwaho kuba bari muri Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ishingwa kenshi n'ubutegetsi bwa gisirikare bwo muri Burkina Faso kwicumbikiye abantu bari mu bikorwa bigamije guhungabanya igihugu. Ibi ni byavuzwe n'inzego zishinzwe umutekano muri Burkina Faso. Amadou Coulibaly ni umuvugizi wa guverinoma ya Côte d'Ivoire yahakanye ibyo birego mu cyumweru gishize, ati ntabwo nzi neza ngo tugeze ku mubare wa kangahe w'ibirego badushinja. Ati ndacyategereje ibimenyetso by'icyaha giheruka kutwambikwa. Ati birashoboka ko hari n'ibindi bizaza. Iyi myigaragambyo yo gushyigikira ubutegetsi bwa gisirikare igamije kandi kwamagana amagambo yavuzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afurika, US AFRICOM, ni General Michael Langley mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso yabivuze, General Langley yavuze ko umutungo kamere wa Burkina Faso hamwe namwe mu mafaranga ava ku bufatanye bwa Burkina Faso n'Ubushinwa ngo ntabwo afasha abaturage ahubwo akoreshwa mu kurinda ubutegetsi bwa Captain Traoré. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso yamaganye bikomeye aya magambo. Umuvugizi w'ihuriro ryiswe Coordination Nationale de la Veille Citoyenne ryateguye imyigaragambyo, Ghislain Dabire, yemereye ikigo cy'itangazamakuru cya Burkina Faso AIB ati ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa 4 tuzerekana imbere y'isi yose ko Burkina Faso itakiri leta y'umugaragu itegekwa n'abandi, ahubwo tuzerekana ko ari igihugu gifata ibyemezo kigendeye ku nyungu z'abaturage bacyo mu bwigenge no mu bwisanzure busesuye. Ihuriro ry'imiryango itari ya leta ryahamagariye abantu gukora sit-in cyangwa se kwigaragambiriza kuwa 3 imbere ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ouagadougou mu rwego rwo guhinyuza
no kwamagana amagambo yiswa y'ibinyoma yatangajwe na General Langley Michael. Ibi byongeraho ko kuva ibihugu by'Uburayi byatangira gukora ibikorwa bibangamira inyungu za Burkina Faso nyuma y'aho iki gihugu gicanye umubano nabyo, ndetse na nyuma y'aya magambo y'uyu musirikare mukuru muri Amerika, abanyapolitike batandukanye ndetse n'abasesengura politike ku rwego mpuzamahanga ariko by'umwihariko muri Afurika batangiye kugaragaza ko kuba Kapiteni Traoré adakundanye n'uburengerazuba bw'isi ngo bishobora kumuviramo guhirikwa ku butegetsi ndetse no kwicwa. Urebye ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye, hari abanyafurika benshi bakunze uyu musirikare ukiri muto utegeka Burkina Faso. Mu ijambo rye rya mbere nk'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 9 mu 2022, Kapiteni Traoré yavuze ko Burkina Faso iri mu bihe by'ibibazo bikomeye. Agaragaza ibibazo mu by'umutekano, ubwirinzi, ubuvuzi, ibikorwa by'imibereho myiza ndetse n'ibikorwa remezo. Yasezeranije guhangana n'iterabwoba no gukurikiza gahunda y'inzibacyuho yumvikanyweho n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, ECOWAS cyangwa CEDEAO. Gahunda igamije gusubiza igihugu ku butegetsi bwa demokarasi bitarenze itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 mu 2024. Hari kera, kubera ko bimwe muri ibi ngibi ntabwo byakozwe, nk'aho ibyo bitari binahagije, ahubwo igihugu cye yagikuye no muri uyu muryango wa ECOWAS, ndetse igihe cy'inzibacyuho ya gisirikare kirongerwa cyane kigeza ku myaka 5. Imwe mu ngingo nyinshi zishingirwaho n'abita Kapiteni Traoré umunyagitugu. Burkina Faso yavuye muri CEDEAO cyangwa ECOWAS ishyiraho ihuriro rishya ryiswe Alliance des États du Sahel AES, iri kumwe na Mali na Niger. Ibihugu byose biri mu maboko y'ubutegetsi bwafashwe binyuze muri coup d'etat kandi bugafatwa n'abasirikari. Muri gahunda nshya y'inzibacyuho ya Burkina Faso, Traoré ashobora kuguma ku butegetsi nibura kugera mu 2029. Ibi nabyo bikamugira umunyagitugu mu maso y'uburengerazuba bw'isi. Icyizere n'icyubahiro bye byarushijeho kwiyongera kuva yafata ubutegetsi. Mu muhango wo kurahiza Perezida John Mahama muri Ghana ku itariki ya 7 y'ukwa mbere muri uyu mwaka 2025, Kapiteni Ibrahim Traoré niwe wakirijwe amashyi menshi kurusha abandi bakuru b'ibihugu 21 bo muri Afurika bari bitabiriye uwo muhango. Muri uwo muhango kandi, Kapiteni Ibrahim Traoré utajya wikoza costume yari afite pistole ku mukandara. Ibyatumye agarukwaho nanone mu bitangazamakuru. Ibi ntabwo byerekanye gusa uburyo akunzwe, ahubwo byanerekanye ko imyemerere irimo kwiyongera ku mugabane wa Afurika yo kwemera ubutegetsi bwa gisirikare, cyane cyane mu rubyiruko. Ubushakashatsi bwa Afrobarometer bwerekanye ko hafi 2/3 by'abanyaburkina Faso bemera ko ingabo zigomba kwinjira mu butegetsi igihe cyose abayobozi barenze ku nshingano zabo. Muri ubwo buryo nyine 66% by'abaturage muri Burkina Faso bemera ubutegetsi bwa gisirikare, mu gihe mu 2012 bari 24%. Kuba ubu bushakashatsi bwarakozwe iki gihugu kikiri mu maboko ya gisirikare bigaragaza ko hari ukwemera rusange kwa rubanda kubwo butegetsi. Gukundwa kwa Kapiteni Traoré kurenze kure ibyo kumukunda kubera ko ari umusirikare. Yatangije impinduka zifatwa nk'izikomeye kandi zihuye n'ibyifuzo bya benshi mu banyaburkina Faso. Muri izo mpinduka harimo gusubiza inyuma icyemezo cy'uwo yasimbuye cyari cyazamuye imishahara y'abayobozi b'igihugu. Ibi yabikuyeho kandi yiyemeza ko we nka perezida w'umusirikari azakomeza gufata umushahara we nk'umusirikare wo ku ipeti rya kapiteni aho guhembwa nka perezida. Mu rwego rwo kwigenga ku mutungo kamere w'igihugu, Kapiteni Traoré yeguriye leta imishinga ibiri y'ubucukuzi bwa zahabu ndetse anahagarika kohereza hanze y'igihugu zahabu itunganyije, cyane cyane kuyohereza mu Burayi. Ibi byo ni sakirirego. Aho kubikora, yafunguye uruganda rwa zahabu imbere mu gihugu ruzajya rutunganya nibura toni 150 za zahabu buri mwaka. Ibi abaturage barabimukundiye ariko abanyaburayi barabimwangira. Ibindi bikorwa by'ingenzi amaze gukora birimo nk'ishingwa ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorerwa mu mwuga wo gutunganya ipamba. Yanatangije iyubakwa ry'ikibuga cy'indege gishya ndetse atangiza ishoramari rikomeye mu buhinzi. Ibi nabyo abaturage barabimukundira kubera ko byose abikoze mu myaka 2. Nubwo ibyo bikorwa bigaragaza umugambi mwiza wo guteza imbere inganda mu gihugu, Burkina Faso byemezwa ko ikwiye kwirinda kugwa mu mutego usanzwe usanga mu bihugu byinshi bya Afurika, aho ibigo bya leta byibasirwa n'imicungire mibi, ruswa n'ubunebwe. Byongeye kandi, Kapiteni Traoré yanze inkunga itangwa n'ikigega mpuzamahanga cy'imari na banki y'isi.
avuga ko igihugu gishobora kwiyubaka kidashingiye ku nguzanyo z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyangwa se ku mahame aherekeza izo nguzanyo n'inkunga. Ku bantu bamwe ibi byafashwe nk'ikarita y'ubwigenge bwa Afurika mu miyoborere yabo. Ku rubyiruko, ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré bushyira imbere uburyo bwo kugaragaza ubushobozi bw'abato, ariko ku baturage benshi basanzwe icy'ingenzi kurusha ibindi ni uko imibereho yabo ya buri munsi itezwa imbere. Mu gihe isi iri mu bihe by'ihungabana n'ihindagurika ry'inkunga mpuzamahanga, Afurika ikeneye gushaka inzira zayo bwite zo kwigira no kugenzura umutungo kamere wayo. Nk'uko bimeze mu bindi bihugu byinshi bya Afurika, Burkina Faso ifite umugisha wo kugira umutungo kamere mwinshi, kandi igihe wacungwa neza ushobora guhindura ubuzima bw'abaturage bayo. Igihugu cya Burkina Faso gifite umutungo kamere utandukanye kandi gitunganya ku rugero runini zahabu, zinc, umuringa, manganese, phosphate n'ibuye ryitwa limestone. Kandi iki gihugu kinafite ububiko bw'amabuye y'agaciro atarakorwaho nka diamant, bauxite, nickel n'iryitwa vanadium. Hari intambwe imaze guterwa. Umusaruro mbumbe w'igihugu GDP ubarwa hakoreshejwe igipimo cy'isoko wariyongereye cyane muri Burkina Faso, uva kuri miliyari 3 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika mu 1990 ugera kuri miliyari 18 na miliyoni 300 mu 2023. Icyarimwe ubukene bukabije bwaragabanutse buva kuri 83% bugera kuri 27.7%. Gusa haracyari ibibazo bikomeye bikibangamiye iterambere rya Burkina Faso. Raporo y'iterambere rya muntu y'umwaka wa 2023-2024 yerekanye ko Burkina Faso iri mu bihugu bifite iterambere riri hasi cyane, aho iri ku mwanya w'185 mu bihugu 193 ku rutonde rwa Human Development Index. Ku rutonde rw'ibihugu 167 rureba ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye mu 2024, Burkina Faso yaje ku mwanya w'149. Ku gipimo cyagutse cy'ubukene Multidimensional Poverty Index, 64.5% by'abaturage ba Burkina Faso babayeho mu bukene bufata inguni nyinshi z'ubuzima. Ariko nubwo bimeze bitya, ubukungu bw'igihugu bufite amahirwe menshi yo gutera imbere. Ubushakashatsi buheruka gukorwa n'itsinda rya African Futures and Innovation rikorera muri Institute for Security Studies bwerekanye ko ubukungu bwa Burkina Faso bushobora gukura ku gipimo cy'8% buri mwaka guhera mu 2025 kugera mu 2043. Ibi bishobora gutuma umusaruro mbumbe ku muturage wiyongeraho amadolari 1,120 ugeranije nuko byari byitezwe mu gihe hatari kubaho impinduka, kandi byitezwe ko ubukene bushingiye ku musaruro w'umuturage buzagabanuka bukagera kuri 2.6% gusa by'abaturage. Ibi bivuze ko abaturage ba Burkina Faso miliyoni 2,400 bashobora kuzamurwa bakava mu bukene mbere y'umwaka wa 2043. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko impinduka mu miyoborere ari ingenzi cyane mu gufungura amahirwe y'iterambere rya Burkina Faso. Koko rero imiyoborere myiza ishobora kongerera umuturage umusaruro mbumbe, byo bita GDP per capita ho amadolari 240 ugeranije nuko byari byitezwe, kandi kazamura abandi bantu 500 bakava mu bukene bukabije. Kugira ngo ibi bishoboke, Kapiteni Ibrahim Traoré agomba kuyobora igihugu mu guhashya ibura ry'umutekano, iterabwoba rishingiye ku mahame akaze yitirirwa Islam n'inzego zidakora neza. Hakenewe impinduka zubaka inzego n'ubuyobozi bukwiye bwo guteza imbere umutekano, gukurikiranwa kw'inzego zose, kunoza serivisi rusange no kwagura uruhare rwa bose mu miyoborere. Ikihutirwa cyane ni uguhangana n'iterabwoba ryatumye leta itakaza hafi 40% by'ubuso bwayo, bigatuma igira intege nke mu gutanga serivisi rusange, dore ko amashuri n'amavuriro ibihumbi byafunzwe muri ibyo bice. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bivuga ko abantu barenga miliyoni 2 bahungiye mu gihugu imbere, n'abakeneye ubufasha biyongereyeho 35% hagati y'umwaka wa 2022 n'2023. Ingingo ikurikira ni ugushinga inzego zikomeye no gukomeza izihari kugira ngo hazamurwe ireme ry'imikorere ya leta ndetse no kurwanya ruswa.
inzego z'ibanze zigomba guhabwa ubushobozi n'amikoro yo gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere zihuye n'ibikenewe n'abaturage. Mu gihe kiringaniye, igihugu cya Burkina Faso kigomba gusubira mu buyobozi bushingiye ku itegeko nshinga kugira ngo habeho ituze rya politike n'icyizere cyemewe byatuma ubukungu bukura. Ibi byanatuma abashoramari bongera icyizere, Burkina Faso ikabasha gukurura ishoramari mpuzamahanga rikenewe mu iterambere ryayo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe, imiryango ya sosiyete sivile n'abafatanyabikorwa mu iterambere bagomba gushyigikira gahunda y'inzibacyuho y'imyaka 5, ni ukuvuga amezi 60, kugira ngo habeho inzira itunganye igana kuri demokarasi. Ntabwo ari ubwa mbere umuntu w'umusore ufite igikundiro agaragara mu ruhando rwa politike ya Afurika. Benshi mu bayobozi bamenyekanye cyane batangiriye kuri bene uyu murongo, ariko nyuma bakaza kuvaho ubwo batangiraga kwanga kuva ku butegetsi. Muri Ghana, Jerry Rawlings w'imyaka 32 wari wariswe Yezu muto yaje ku butegetsi mu 1979. Anyuze mu ihirikwa ry'ubutegetsi byaguyemo abantu benshi, avuga ko aje kurwanya ruswa no gusukura politike y'igihugu. Ariko nyuma y'imyaka 19 ari ku butegetsi, amateka ye yaje kuba mabi cyane. Uyu nawe tuzamuvugaho byihariye. Burkina Faso ifite umuyobozi ukiri muto uyu munsi, umuyobozi ufite imbaraga kandi ukunzwe n'abaturage nubwo adakunzwe cyane mu burengerazuba bw'isi. Iki gihugu gifite amahirwe yo kunoza imiyoborere no kugera ku nzozi zacyo z'iterambere. Ibi bishobora kuba umurage w'igihe kirekire w'ubutegetsi bwa Traoré, cyangwa se bikanamubera intandaro yo kutabutindaho.